Ti Masakbayan. Di napalabas, uray agkadkad direk na ni Faye ang makikalay sa kan ni Jared. Napilitan daytoy, tapno malipatan na ni Mark. Iti may sangal daw, nagkita da Daisy kan Mark. Kat naamuan ni Daisy, tinapasamak, maipapan iti pan nakasaed, kan pan nakaala ti cellphone ni Mark. Papagayam, denggan tituloy ta serya tayo itaalawas na pauluhan. Mata pobre, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Jak impagarup nga dagayam inted mo kadagiti dadakkel ko. No saan ko nga inaramit ti kasjay? Adayo anak asawa ka kanyo. Rupat kwarta dagiti dadakkel mo. Huston, jak kayat amang ganti bagam. Saan mo kayat ang mga ganti kinapod no? Awan pa ka inaiga kadagita apasamag. Di damat siguro kinidaw day tangay bagbagam. Uray di da kinit daw, ta inawat damat ti inted ko. Iboy-boy mo tinalpas mo nga inted. Nasaysaya at kumalangarudan ngayon sublida. Madam, bilin ni sir asaan ka kanu arumwar. Anya, pinabantayan nak ni Jared kunam. Wan, madam. Iso asaan kayo arumrumwar? Dasyak kanu ti agsungbat kan kuana na rumwar kayo. Talaga asaan anasaya at ti ugali ti among mo. Apay nga rod anak asawa ka kan kuana. No di mo kaya ti ugali na, madam. Saan ko nga amo ti kababalin na? Itala ang anaamuak. No amok ko ma, adayo nga insagmak ko ti bagikan ko na. Naimbag na nakaawag ka, iha. Apaya saan ang maawagan ti cellphone mo? Sungbatan dakman, mama. Inla ko dakadihin ni Jared. Ha? Anya ka di ti sasawumon? Anya nga inlako? Dahita timbagbaga na, mama. Saan ang kanu anak asawa kan ko na? No saan aga po itiintan na kada kayo? Ti inted na katigagangay adori nga ited ti lalaki iti naganak no ikalay sana ti balasang. Imbaga na arupat kwarta kayo kanu, mama. Anya, imbaga na ti kastakan ka. Nagalas mo't gayam ti ugalin day Jared. Di nakpay parwaran dito'y balay. Manangimon pa'y, mama. Anya? Apakasta tila nga manasang taksi kalor na. Imawag itay ni Faye. Imbaga na asaan ka no aparwaran ni Jared iti balayda. Kan imbaga na pa'y nga inlako ta kano ti anak ta kan kuana. Anya, nakalasmot gayam ti kababalin da jaalaan. Huwag nga rood, tipay kat ni Dakes, kuna ni Faye aman nangimun kano day jay a Jared. Ay, day tatima din. Kaalasan nga aramid ti agimon nang runa no nalabas. Amo kung ti agmaneho, tain sa mirak tinagadal iti driving. Gumatangak man kidni, iti uray sigunda mano alugan ko. Imbagla pagluganak, no adda papanak. Ay, imbaglakit din, taado ti parokyano iti gym. Ay, naggasatakpay laang, uray kaskasano. Sir, imbag ta simmangpot kayon. Adda nga min imbagan ni Madam Faye ang masapul amwan nyo. Anya timbaga na? No amo na kumakano ti kababalin nyo, kat adayo kano anak asawa kada kayo. Anya? Apay na sa una dayta. Imbagak ngamin asaan arumrumwar, ta pinabantayan nyo kanyak, sir. Anya? Talaga adang nga kanya. Ha? Apay ngamin nga imbagam a pinabantayak. No di ka katdang nga. Danga akano, kat pudno mo't a pinabantayan na ti asawa na. Rugyam manen ti tumanamitim ako nak. Diyas ke kamat. Hello, gayam. Imbag ta nakaawag ka. Awan pulos ka sarsaritak dito eh. Addaak lang iti unag ti balay ni Jared.
Di ka din sumrag dito yung opisina, gayam. Di ka magtanong mo, May. Di na kaya't nagtrabaho ak. Nakakulungak latan dito eh. Kaya't ko tagtrabaho ta maboring ak dito eh. Ingkag pa siya, tapno saan ka maboring, gayam. Di na kaya't taamangan ka no makisinara kak iti lalaki. Ay, unay matan. Diyak mo, akas tagayam kakiting ti utak day ta asawam. Nasa umon gayam. Talaga anak kiting ti panagpampanunot na. Nisamat, Mark. Ti dumsag iti kotse. Mark! Sika ka di? Daisy, agpaspasyar kang agmaymaysa? Anya ka di ti trabahom ita. Kasla asinsado ka mata. Kwa, adda ngamin iman manehar ko ajim, iti tenga ti syudad. Awan ngamin daninang kung akin kukwa. Iswa, siyak ti caretaker da. Nagsingput-mat day ta aninang, tapabuludan na kapay iti kotse. Ha? Ay na, kotsek dayta. Anam, sigunda manulaan Anya? Uy, imbag man. Asinsado ka na talaga ah. Saan mat? Huwag gayam. Kumusta mat ni Faye? Saan ang pagtrabahuan nila kay na? Kaya't nakit agkulkulong lang ijabalayda. Kin manangimon pa'y kano? Anya? Dayta ka diti pinili dang iti dadakkel na. Apaki asawaan ti anak da. Mailiw ako ni ti anak ta. Ngam di damat la umay pumasyaran di ti balay. Oras siyak nga ron. May kawa kay ti kaawan na di ti balay. Intanto man ket di pasyaran iti balay ni Jared. Unsa. Lusanda ama ka umay, datan ti mapanijayan da. Kaano tangarod amapan? Ipalpas mi pa di samsambot mi a project mi. Medyo madingamin di pasdag ti may sa negosyo. Ay, manipod awan dito iti anak ta. Nalidayon to'y balay. Naitama lang nagsel-cellphonen itinagmalam tinararamid mo. Apay adinak palubusan nga agtrabaho. Tapno addamot pa ka kumikumak. Addaak matlatta dito nga agmalmalam. Kaslaak labalod. Mga no da sabaling aramidem no palubusan kang agtrabaho. Sana bale, ipapay ko matamin na masapol mo. Waya-waya ti tarigagayak, Jared. Saan ko akasapulan ti kinabak nang mo? Di ka man aginti di. Agbiag ayat ti tao no sana baknang. Apay anagado dita ti awan sa nikwa, kan kinabak nang da. Ngam naragsak da iti sidong ti pamilyada. Di nakman pagkatawain. Isakit mo dagiti mamirmiraot at tao, ha? Amum ayamot katawa. Anya ti kunam. Adda dagiti mamirmiraot a naragsak tanawayada. Saan akas labilit a nakatangkal. Nena, intamad iti kwarto ni Faye. Kasla kayat ko ang makita dagiti gamit na. Isubliyo ka din ti cellphone na, madam? Saan mo man adakdakamatan ti may papan iti cellphone ni Faye? Balaagan ka. Dakos ka di, numadakama ti cellphone na, madam. Kaamam day tangiwat mo kunakmanan. Anya nga ro ti aramidin tayo ti kwarto na, madam. Kayat ko lang ang makita dagiti gamit na. Saan ko nga mina na makitkita di anak ko? Iso atilaang ang gamit na ti nakitaan. Padasak man nga i-search ti Facebook account ni Faye. Kumusta ak man mat? No kasano ti addaan iti asawa. Uy, busy ka launay dito cellphone mo ah. Dinakpay nadlaw ngay masidag. Si kamot gayam Daisy. Apay adyak mabirukan ti Facebook account ni Faye. Binaliwan na tinagan na iti Facebook. Nalabas ti imon nila kay na. Kaasimat nga rod ni Faye no kasta. Intun kwan. Anya nga intun kwan? Anya ko matiaramidam? Awan ti aramidag. Ngam ad-adda amaya dayo tirik na ni Faye kan kwana. No kasta ti aramid na. Day ta ti mariknak kan ni Faye.
Gura ti marikna na iti asawa na. Imbes nga ayat. Ni Mark, adda chat na kanyang. Basagan. Kumusta kan? Sorry no di ka nasarsarungkaran. Idi kwan, naamuak nga damat gaya man asawa. Oh, replyak ti chat na. Napanam ka di. Nabayag akailiw ka. Ngamti ka nagpakpakita. Isend kon. Uray ka iliw ka. Saanan ang mabalin nga agkita ta, Mark. Ta sa anak matan na anawaya. Sorry, tadi ka na uray. Sikapay lang tilinaon ti puso. Ayan ni Faye. Saan ka di arimrimwar? Adda samat ijay kwarto yo, sir. Masiguradong ka di asan arimrimwar? Jak ammo idi madama ti dalos ko, sir. Jak mo't makadalos. No isula ang tisip-siputak kuno kita. Peste! Saan anasaya ti panagsungsungbat mo Just ka? Nasaya at mo't tisong bat ko, sir. Da kayo mo't ti agong ungat. Ay, nasaya at kaditi kasta. Aglisi ka itidaran ko. Anyaman nga tang tinaknakan na. Takla at ngagpungpong to ta si Mangpay. Hoy! Di ka man tumanamitim dita. Just ka. Kanayon kalakas ta! Kunam siguro asan ko nga mo at nakachat mo alalakyan niya. Anyaman ti sasawa mo. Tapno amom. Nakasynchronize data messenger mo iti messenger ko. No addaman nagchat kanya. Aging galaang ijay. Ta sa anak mat arumrumwar. Ngam no makarwar ka, sigurado ang makisinarak ka saan ka di. Kasta ka di ka babati panagkit-kitam kanya. Saan ka man nga gindadalos? Ammom ka di nga iti kasta nga aramidam. Ad-adda nga umadayo tiriknakken ka. Apay nga inapot mo ti barukog mo. Nasakit ka di. Wala ron. Bigla mo na nagsakit. Mapantay ti doktor. Naimbag tama sigod. Hamangan na niya daytan. Ay, bang driver, tulungan na kalumuhan ito kotse. Marikata na. Mabigla ang nga ron tayo nakayaban. Agtugaw ka pa'y dita. Ikan, saan ka na sumana ulit at marikata na koon? Hello, Ninang. Kumusta kayon? Nasaya at mat, Barok. Imawagak takayat ko ang mamuan. No, mayat matlang titaray ti Chim. Ninang. Umad-ado ti parokyano. Saan yu pagdanagan ti pagbayad ko iti buwis no panagbabayad tumanen? Agyaman no kasta, Barok. Imbag tada ka dita nang italkan mi iti amin. Kabayatan ngawan kami dita. Siyak ti rumbang agyaman kada kayo, Ninang. Limag ang tibiyag ko. Manipod impamaniharyo kanyak ti Jim. Nasaya at ngarod no kasta. Alang ngarodan, lalaingam akanayon. Iti kasta, at dalata mapastrak mo. Ninang. Alang ngarod, agad anad ka akanayon. Kastapay, umawag ak tumanan. Bye! Bye, Ninang. Hello, Gayam. Nakaawag ka mat? Amom ka di, nga intaray ka nun ni mamam ni papam iti ospital? Anya, taapay. Anya tinapasamak. Na-aksidente ka di? Sakit ka no ti puso gayam. Day ta tinaamuak. Gayam ko nga minti may sa kadagiti nurse ijay. Inawagak, idinamuak nga intaray da ijay ni papam. Kat, kumusta itan ni Papa? Naka-confine ka no mat gayam. Saan matunay ka no delikado? Ngam kasapulan na ka no, tiin na na. Anya? Apay akas lagrub-rubwat ka. Papanam ko ma. Adda ka nun ni Papa iti ospital. Kayat ko ang makita. Pinalubusan ka kadi amapan. Kayat mo asawan.
Pati ipapan ko ijay ospital, iparit mo. Anya ti amok, no adamat ka sinarak mo ijay. Agpeles ka ta sumurot ka, tapno makitam amin apapalak. Kaya't ko lang ang makita ti amak. Nabambannog ka nagapo iti trabaho. Awan ka di ti konsensyam. Amak ti mapan ko kitaan, Jared. Pangasim ko mamat tapalubusan na. Buisit kit di. Nabambannog da tao. Ngam sabali ti isamsamiram. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta serya tayo ita alawas ang napauluan. Mata pobre. Dito'y drama tayo. Di masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.